face the mountain that I've never faced before. That's why I'm calling on you, Lord. I know it's been a while, and Lord, please hear my prayer. I need your light I've never had before. Sometimes it takes a mountain. Sometimes the trouble seems. Sometimes it takes a desert to get a hold of me. Your love is so much stronger than whatever troubles me. Sometimes it takes a mountain to trust you and believe. Forgive me, Jesus, I thought I could control whatever life would throw my way. But this, I will admit, has brought me to my knees. I need you, Lord, and I'm not ashamed to say. Sometimes it takes a mountain. Sometimes the trouble seems. Sometimes it takes a desert to get a hold of me. Your love is so much stronger than whatever troubles me. Sometimes it takes a mountain to trust you and believe. Sometimes it takes a mountain to trust you and
Mātou whaftaia oe le tua o mātou te mare nei tae au. Fia whaia e o mātou loto, ono whai o mātou to tā rāpui, pui o lo maru. Whane lau whanau o mātou o maisi o mātou suriina oe lo mātou o tua e ala le mātou tauranga. O le mātou whaftai o le whamanu o le mātou vi inga. Wa langa te tolu o mātou o e lamo le tua o vi inga oe o le tua o tapu inga. E te la e te puru. Ile vi inga lo mātou o tua. Oula e na lo mātou o tua le nei tae au. Mātou te talo. O atu o fuanga por kalame nei asu. Ta maa a whai au no malawa fio. O se ngā luenga whai fua. Whana una watu o mātou noto i ate oe. Na ia tātou mā fukta whātasi ma oe li nei asu. Na ia māua lunga ma tele sau vi inga. Ona o Yesu alai le talo. Amen. Amen. Tātou alala mai lalo taila. Ia te manatu wa umalau vi inga ia msa vi inga o tātou whakola le tua. Tātou whinailo nā lofa mno nā anga lei. Ia nei lai tūla. Ia la atu la mano lea. O ai e fia whaisana moni mau. Ona le mafutanga martina lea. Maua tātou wa mno. Kai timu. Sau pese vi aine tua. Whaisa moni mau e vi aine tua. O ame uma tātou te whaia. Whaia se mele lei. Ina ia vi aine tua. Whaamuria mai le tua nei te atu la manoa. Mano wharoa. Vi ia le atua. Ia ele tu ina le avanoa e alu. Ia ono le foi sa vavai atu ia. Ia le whaunga tatou avanoa nei tae au. Ia e whawhelo i atu nei tae au suafu pelo Yesu. Nana au ona marwhartua. Ia e me se foi ole. Loa tatou hainga nei tae au. Whawhelo i atu foi. Ia le tamai ama ulu. Ia mas whanau e me se foi o hainga ngan lua o mwhai ona. Awa e mai he mole mauina. Ia le aso fia foi ole. Whainga malanga le tina nei a Therisa. Ia pole usia a Therisa. Ia e whaisina o tala la i titilea. Ia talo na o mafuta mai nei tina le taimintau no mai ai. O na winga fia. O le tangata foi nei po tina nei a Therisa. E fia te le Therisa e whawheloa ai foi a te oi. E o ai tamaiti la iti. E tutu. Ia la tua tina nei a Therisa e tam whai tu i ele limai. E whaatalo whai. I tamaiti masos tangata. O taimia o ele tina nei tutono. O le masenga whaia o ngā sa. E ai taime whaia i matou whanutanga. A whaila e pe momoli malitina nei. Ia o te fesili. Alo nai fesili mai a te awa mate fesila ata i tā. E ai te lua o whiatu e a tau. Ia tau. Ia e mate o amomoli. E le tala noa mai altina nei sisi a mea. E tala noa mea ia o lele o le atua. I taime whaia ia whontanga i mata upa whontanga. Le launga ina upo le atua ma tō e foi. E me o amata avale uta e me no whai Therisa. O tala noa a Therisa i le fia. E mawasana mea o ngā mai i mafutanga ia. E le ofo il mafutanga. E le ngata il mafutanga whaia o ngā. A o le mafutanga tina. A ma ofo i e momoli. E mate tali e atua i ma Therisa pe a mao. E le o se tina e te whaalongo atu whapea. E se alo le fifi e mga kwai. E te le whaalongo i le tina. O whai mai santala ia te au pe mateo. E mate tali e ma matala noa. I mata upu whai. E au ngāia awa o ai mātou ma o ina i mātou. I to tono o mātou a o ngai e whai. O winga nau tina. E se whangalunga tāwho ia te au. O te leilo fo inga se ngasi. Fato au loa wanga se ngase tina ele na ua tūla i le sia susale na whailana. Lana moli mau ai whailoa mai ailona. A o tina e te vai atu. Le tin le o lona loto i le atua. E mai vai o le sa tele tausanga o le wa whalongo atu. Tele tausanga na tau ave tina le mai. Ai le misi Therisa i whontanga maftanga e whai. Aia se e wanga nāl o ilo tina wa vavau ai le whanau ma ave le whalmai. Awa ne isau. Fatu ai loa le wa nofo Therisa. Ai ata fesili atu whamai. Ke le mai ia. Ai ka wanga wa o lau vaenga lau Nancy ma Matthew o ke ngofo.
ai o le mea foi le sa fai nai whanau fa malo ia te oto whanau o le tala lea si whanau e fiu e ta ofi Therisa le kai o ina e te ilo ai le te le tangata e te lelo na fatu e au na wha o ni le atua e te le nei tau sanga sa fia ngai tina malmai ai whaaftai ia o se tala atulia nei tae au i uinga o le nei tina o mama futa fo i matawa ai tono nei ngā luenga e le emisi o le tasi le simi le te uangalo ia te au o tua i o le umukuka o mātou ia e tele na matou i o le umukuka se tulo fo i pe a whaine me whai o ka se whai me le leo le nei tina a whai ia mea ia pe tu whātu ia e pule male tina i lana pule alana tau mawhtanga e mai ini me whai e le sau Therisa na se tasista pesta mai me sau mai ia a le o le pe tu ai mai ai sau ola o ngipusa sau ngisi o ane mea mana na ia na whai ele tina nei ia o le sifo ia whaataita inga le ia mātou nei tina le tau mawhai ma tina fio lolom tina laiti a vea nei tina mana ngaluenga le sa whai ma whaataita inga ia tātou tina ia o se tala tuna nei tae au wha manuia le tua le tātou a inga pele nei aso o no Yesu amene. Ia vi ele tua ne tae au whaatalo whaatu sunga whawhenga inga e masele pa ia male maloli a inga o tato mafuta whaata mai a maulu ma na iunalo ne tae au o tura i whesa mun mau o na matunga lue ngā sa matunga lue ma Therisa mai neipia ai masele inofona matamala a inga ma whai pepole le a whiwa se lau i wasifun marwha Yo mātou sa amatanga luenga le i Hastings. Ne kare sia le sunga ia levi marwhaitua ia seu. Yo le ngā luenga tina le sa whai i neipia. O le whai a onga sa wale i Hastings. O tamatila i tila. Fia tina le whai a onga sa. E le wo o taimi wala au le atua. O lo tula ia e tau tua ngā luenga le atua. Maluna o langa au auna ia. O se mon mauna ni tae au, te loa ia, o saunia fo ia le atua. Le Manuia ma leo le whaavau mo ia, o na sangasa au auna, mai ai i Naipia, Hastings, le i mau fo se matu whaasana vai taimi. Ia whai a matu sauninga i hall, ia ina wai ufo i wafa atau le matu whaasai Hastings. Matu o ese mei, o te leilo fo i ngase tina. O na mao mai nunga nei le luafi ma leono, ai te wo whaalongo mo vla wei, ni Plymouth ai te wo mai nunga nei tau loai nai ngase tina Therisa whaftaile nganga le atua wa amia au lo fopena tu ma oie inga lue mau au na inga lue ngale atua o se mon mauna ne tae ono Yesu amen. Praise the Lord. Ia o te whaatalo whaatu le suafa man malo Yesu Keriso, lo tātou alima lo tātou whaola. Lātou uma o e wasia sia mai le malua le atua le nei aso, ona o le sauninga i le uso au au nei. Vi ia le atua o te whaatalo whaatu ia te oe. I le nei tae au le suafa Yesu, tā alofa lava. Te whaatalo whaatu foi a inga ngalua. Mo whai ona tātou whailoa i le nei aso o nao. Pe au lava whaamawai o le usua au nei. Ia, mo i la taula te le sila fialo nei tangata. Ia o lo ingoa o puna le malu silinga. E iai maisi au ingoa, a langa wa umi kele, a le wa whaapu upu atu. Vi ia le atua, ata, o le aso fia le aso nei, e le o se aso wha noa. Hallelujah. Vi ia le atua, o te tula ele nei tai au, fia whaisina tala pupu, e uinga i la mātou maafutanga ma Therisa. Ia ne te loa langa i le ese awa noa i o atuai, i ona toi sauninga. Ia whaaptai le atua i le nei awa noa.
Mwhai e no utula i nei tai au. Ia se whai se tala, ele tele whai se tala o no. O se mata uso nei. O se au na e fia ngalue. So se mea mātou te o e mātou te mafuta i mātou tina. E se le fia o na fōlinga. O Therisa, aka ia ki au mau kalai whai. Mai se aia te au. A mātou au fo i asi a o mai. E ke ara kua whai au kala aka Therisa. Karielo mako awasi ngā mai. Whai mai e fōlinga mai le tu a atal mai no wa e sau. Ia ai whai au tala maali e mau tala e whalot tele ai le uso. Ai o te iloa, o lo ono ti ngā mai, o te whaftai lai, i le nei uso a au na, i le taimi sa mātou ngā lue ai. E o i ngā luenga e whai al maftanga tina, po ngā luenga le kalesia. E ti ngā lawan mātou wa aia, tau etu mai o Therisa. Ai sau lava e mātou ngā luenga. Ia o ngore fia akawa e maua i awanua, e aka i mako kalama, ma mako koenga e whai kaimi o mātou maftanga. Ia e mai se foi maftanga tina i lato wa o ngā pese mea whapena. E fia o isi rā taimi sau. Whai me wati i ngālo na vai, no whiatulea, vai oe. Awe ke ar ke siva. Sau file mule leia i, au le la o alu ke siva. Awe ke ar ke siva la ngai ki i ngālo vai. Ai koe pepe wa lava oe whai masui. Ia na ata alea si usa ne ema mafuta. Manofo atu i lalo tāpua i mātou o ngā pese, ma o ngā siva. O te whaftai ai lai nei tai au. Nano se taimire nei o le la whamawai atu ia Therisa, ia mamalanga atu ai loi mele anofo maua i mātou te reto e vai a mātou whelua. Ia awa umana saunia e le atua le no foanga. Whai mai o te alu, e sa auni se mea, pe ana le ai. E alu le ali e sauni se mea no foi tātou le maota o lona tama. A lewa uma tā pena. Tali tonu foi. Wai ai o ia. I le no foanga lea na whetala i ai le ali. E alu e sauni se mea no foi tātou. Ana le ai o te toe sau. A lewa uma na sauni e le atua le no foanga. O lea wai ai Therisa i aolo tātou matai. Ia whaftai ono lea au nanga nei uso. Ui lava ele 11 tau sanga mātou mafuta. Ai o se tinau mātou malimauina. O ia o se tina whinau. O ia o se au nanga lua e malimalosi. I mea umalava e whaia se mātou kalesia. Ia e maisele maftanga tina. Ia wha maisele anganga lea tua. Wha mawhana whanatu ia maa ulu male no fualo. Ai mai se ainga ngalua. Fa Manuia le atua. I toe sauninga o Therisa. O no Yesu. Amen. O me la sa pati na viele atua te sa au. Pati mai te ngata fia le ali. Alanga mai le leile atua. Ya so umalava. Ia wa le tua ia le mfaina na tia lo na lofo yo tato tanga tato tasi pe tato tele ya ngo tu lava le tua ai sila mai le tua ya tato e vi ia la le tua ne ya fiafi o tu la ole uso tina o asa o yo Therisa o que la kiki ya e ma ko uma o la sa ma sa ngina la tu sene ma tu tala no ai. Ya le ya ni tara le ata le me fai le fa pe tau fa pe mai muy mai le ka le si la ya yo le ama le tu amo ai le asta ma ne ye me fai mal mali o le vele o tari tonu ai ro ya a o le tu Therisa aleluia basta passe le tu e chalo o le uso la titolo tele o le tina Therisa o la le sa ma sana sa e o tama ma to e pe lupo ma to moi e le sta ngato foi sa pa ma le ka le si le fe mama ele ta to la ngato foi sta fa pe la Therisa la va ma yo la na eta le tia o la na e ka le tia ia le foi sa fa sta la ia la foi le tia ke ka le si sa e ka ko lu ma ko ka le si. Aleluia. Ia mai sa pasi na viele tua. Pa wa me o te falo no ai. Walu.
ele to ma was ma to filo inga ali tele e no fono fuat va o mai mo to lu ye alwa ya fia ma to vai o ma to fali ale o alu pe o fano o ngoi lo to ia vale tu me o mota to se faia ele la va se posto le se vave a o finalo io le tua ya lu atanga te pe fa o pata o le tua o ale se beta te ma faia o le tua pule a lo so fu ma lo ola pa wa me ta so fa sa le tua a wo ta na tele le o le la langi le la ngole o ye le va peti al ma vi o lang ai na e fa le ngal venga le tua o ta so mo le manuia mai le tua ia fa manuia te le tua o na le tua ma le fa le tua ai me se carecia ai fo de o lisi o sia se vai a le aso o Therisa ia fa manuia le tua ia te o to uma ta o tas o no sua foi Yesu amen amen. Tai lava mole no ni tai au lo tula yai faisina mul mawe tu sai foi mal maftanga maltina nei pole usoi tono le mato maftanga o te loele le vana mato lo tu ai lo tu mai ia Therisa ma ului i nei ia faila sina o mul mau ona pe ona ta o le te lo mul mau le mato maftanga o le tinani esele tau sa fiona winga o se tangata fi le mu ele o se o tangata foi esele yoengo fiona langona i fono le mato maftanga ele te ya fa le se e yoya Therisa me uma ai me se fina ngalo wa fatati le mato tina fa le nga e yoya i Therisa i me uma ele mafai no to Yesu ye se fina ngalo o Therisa e ele aso na fa le mato fono e fa ala potso la o i fa le mato fono sa la Therisa fa sina tuai mai na pena fa na nofo mai tua to i sitina na fai ale o tau talanga pol sa no angal mato tina fa le nganga la pata ia mato tina i le va mata to lua na ia tau ma fai ona i lo le tina o le tama o le ulo le ai wa la sila fia le ia e lo mato tina ia o le tele o ai nga pe ia pule le tina pe la o se tau talanga fa pe na le tina fa le nganga sa no el polia o ma ia wa fai ya wa tali ai fai wa sa no angal tinai il vai atula pe wa na ilo atule le afo le ata me silo matua itua alo fa mai le tama itai la o Therisa o a wani to fai la mele ya ma ulo lo ya wa aka silo makua bo uma ne la wa mato ta ape ai o savali ko fa sol kwa ye fa lunga ka kele le ko ya mana tua fo Therisa tele na tau tala le isi tai e fai atula o tala fa me Therisa e te lo o pon va ya ma ulu o le fai au le ka fa kali ya ona winga na se fai sa tala le ngai o le tupu mai nei ma wa tala wa umale so ifua o Therisa ai o ele vatele le sana to yalu ele asingal mato maftanga e to fa mato ona o ya ingole o fa ma yo lo ye ni fa ma to te atu le ma to te atu male fa no anga le fa fe nga ma fa tu o Therisa ona le lo se mena le titilo a o se va venga le ya mato ma se mo mau le ya mato tina na mato mo te atu ale to mai na o ya wa le fa tu wa lot ayo le o ma ulu mal fa na o ayo fa ma tau no tu lai mo ya fang ma le silo mtua la mai lunga fa il mato tala ye o mato o male mo mau o le tangata wa ye le mena na ona titilo mai ya ma ona folinga ya masani pe ye ataile ya na lwa fa ya tu tala le mato tai le o te tui vai ya fa ya tu ye la tala ma te ya fa mai o Therisa tale la ba ti nga ni ma o le tala le lai mo mau mato uso atina o le mela fel mato tala wo umala mato talo mul le mato fa ma vai mato ese mai ai mo tang fai Therisa ava ese mai ona lima mai le palang keke o lo pulu ai ia o le tala le na fai me mato mo ya to wa lo fal maftanga tina ia o se foi le e se foi le ma losio lona loto
Wa na mato wola ma le frame wa mana fa frame le atal mato mafutanga tina. Fa solo ale tilo ai pe wana manatua titilo mai le tau mai mato ata. Ia ai fa ftai le tua. Ua mapu yona ti ngā mai tau sanga I tele sa whianga iai. Ia ile alofa le tua ma le wha mawhanwhananga le li le naitu le ainga mai se lau tō wha ma ulu ma le nofo alo. Ia i pia leanga leo o le tua maua nisi ma losi ma toi vava aia tu lumanai pe toi iai sisi vala au vina le nai te ma losi ama au le. Ani tu lau te vala au atu na yo uso ye o mai se yusul matou pese matou te whaatou wha ma vai ai I le tina ia Therisa. Wha ma lie tu fo I pea whai e usu atu pese. Ona o le pese lau whai pese wa whaisina lewa o taatia. Ia o le ntoi wha anota na po se I toi pese atu ai te nei ia. La mea me le au mai e se pati na e vi le te. Ia, e pupu al moli maulanga le whakali ma ko awhai pese. Ia, o le moli maula ngeki ngā I le tina ia Therisa. O se tina e loto maulalo, e se tina e ata, o se tina fo I loto alofa. E wha mau popo, tono se mamato mafutanga, I e wha pēnao na. E whau tua fo ia te mato o tina la it. Ia wa o te iloa, e na o awela I titi el mafutanga tina. Ia, ai Therisa. Sawia ina alu, Manuia lau whainga malanga. Ai maulu, awe te popole ia maulu. Ole ia iawe. E vava ia maulu. Ai sau ina alu ina Manuia lau whainga malanga. Ai ole ama tap wa ima maulu. Ia lo toa tele ale au vaenga le ini ama. Ai pule au lau filifilinga. Ai fili foi iau. Ia ole me. Ia ole moli mau atu na Manuia lau whainga malanga maulu. Ai se yusu. Oi. Sorry amaulu. Manuia lau whainga malanga Therisa. Ia maua so no foanga I lungali langi. Le mea o lo tau sini o iai tato uma. Ai ole a usu le pese lau whai pese. Talofa uso e tofa ina oe ua sau le itu poe malolo e ala oe pe ama baile po tofa na popo tu e olo nei folau faita uale uma fea olo matai wavala tofa ya Manuia lo malanga Therisa. Ia toi tasi a lau pese wha maa vai a Therisa. Therisa, a whaio e whalongolongo mai lau pese. Mo ngā sa moli, I talo sanga, tana na fa atasi ne yolanga aole nei uavala awina to maletangin mana tu
ua walawina, nei o e le tupu i le langi. O la penina, o e la upele tasi. So i fua mai a Manuia. Ia, whaatalo whaatule. So whapele o Jesu Christo, le tato inga I kalisil ni taia. Whapitoa. So whaatalo whaatule, tato a inga. Ai mese lava anko, maa ulu. E po lava se tala ni taia. Ai ono a ule o le pele lo matua mana mato ainga. O le titile o na raya e whai amanu nofoi. I o ngata tonua anko ma anti te mio sauninga. O lo matamuli na le se o tama po le fine. Ai na pu'e lana atai 2 days ago. Le la whaali atu. Mua whamanmule timo. Naraya? Yes. What are some things that you remember about Auntie Therisa? Is that she used to give me candy during church in secret. Yeah. She used to laugh a lot. When I look at her, she would smile at me back. And always say goodbye to me when church is finished. And where did you used to sit? Next to her and Uncle. Yeah. And what's some other, does she give you anything else? She gave me jewelry and lip balm and that. All right. Well, if there's anything you could say to her, what would you say? You miss Auntie? All right, come in. You know she's in a better place now, right? And she loved you. You know, o asuli tala ia mātou, na mua lava ona tangi ia na raya. Ona misia lava na ia winga a Auntie, ia o lela Auntie, we miss you so much, whawhataimo, pe ona whai mai le fine, po le seo tama. O mea o earrings le moli mau e Nancy, o anga earrings I ila fo anga le, ma mea o necklace, ma ula. E tango I le foha ai ana raya, so sa manga lip balm, lipstick, e alu whaatau mai mo na raya, pe alu fo I le sefe, e au mai ana raya, so sa. Ia, Auntie, o le a misia oe, o le a o tama whai e wha wau o mea alo whai ia ana raya. Ai, ia Manuia lo malanga. Ia vi ia le sua nei tae au, ia toi whaatalo whatu fo'i, suafa maualunga, suafa lelei o tatu ali o Jesu Keriso. Talo whalau au nā lea tua malwhale tua, ta mai a maulu, ia mese o whanau, ia mese ainga na lua nei tae au, vi ia lea tua ia lo tae au whanoa noa. Ia, o te tūla I fwoi malo uawa, malo whaalo alo, ia, e whio lolo fwoi nei taimi sa mawhai, ona asi e matatana noa nei tina. O taimi mau te alu ai au tele I alu e se ma Therisa. O le tala ala vale a Therisa. Ia wha Manuia ale atua ia te oi malo aha inga. Tato tele masar salo vo I wha Manuia ngā tangata o matutua. Amen. O le mea ala vale a turi ia o le asa o me fai. Nau le wha Manuia ngā. Amen. Ia, o le ala wa alu Therisa.
E tasi a se koros leo te fiau sua. Se mana foi te pepese ai whaatasi nei tai au. E te matea foi o se toi mea foi lea mo sinei tina. Ia, o la tule nu o na o. Na o le vi inga lava o lo whai ai. Amen. Te fia la nei tai au tatou pese whaatasi. Su e mai au o te ai foi ina ta te tala noa mama fau fau I uso mai ngā ta te tala noa mama fau fau I uso mai ngā su e mai au aua o te ai fo ina. Look for me, for I will be there too. I realize when you arrive, there'll be so much to view. After you've been there 10,000 years, a million, maybe two. Look for me, for I will be there too. One more time, please. Oh, look for me, for I will be there too. I realize when you arrive, there'll be so much to view. After you've been there 10,000 years, a million, maybe two. Look for me, for I will be there too. And we alava lang malanga Therisa. Ia, whātalo whātu tato aingal nei tai au. Ia, ele umia se moli mau I le tinaia Therisa. O ma uma ma timo ma te ngalue le aonga sa o I fo I sa ngalue ai le tina a Therisa. O lo umoli mau la I le tinaia Therisa. O se tina e ngalue ma le wha maoni. She, even with the sickness that she had, she would still give everything that she had. E na whailale, na eile taimi na whaile, seminar mato aonga sa, o le taimi la lea wa mato wa eile I le ngalue al tina, because she was in the GIM Kids, I le vaenga la iti. Yeah, well, matova aila were, you know, the kids are a bit too fast for her. So, nga whailale mato talanoanga, and we said, oh, we suggested to her, okay, auntie, maybe it's best e te alu le vasenga matutua, te lua to lua male sungal whawhiangainga, le vaenga lea whamasino. No offense, but le vasenga lea whamasino, we always try and avoid going to this class. Yeah, and we thought, oh yeah, te alua. You know, and you can banga with Dad, and yeah, and the meeting went on, and then she lifted up her hand, she goes, whamole mole, o ke lewhia whamasingo. We were just, it took us back, because Dad was like,
all right then. And so for Auntie just to be straight up with us and tell us, not to restrict her, just showed us that she still wanted Tungalue. Like, she didn't want to just sit there and just take notes. She still wanted to do things. And that was just her, the spirit of excellence that she carried with her. It's admiring and inspiring, and that's what I'm going to miss about her, her smile, and just her soft nature. And I'm not sure who of her kids are going to carry that, but so on behalf of Sunday School Auntie, thank you for your service. Thank you for your service to the kids and to everyone that you came across. We will miss you. Yeah, now sina whaapopole mole maol tina. Ia o story leo te mana tua ia Therisa maulu. E lua tau sanga taluai. Na whai ele campa le aunga sa. Na whai tua le ho. Na whai la ia al mātou tala noanga o le furutanga whai a onga. Ia e vai fo ingale se itulo. Ki whai ngo tau mafutanga al whanau, breakfast, lunch, dinner, and all the teachers were given a section to provide food for. O Therisa la na ofo mai le whai ngā le kōpai ma le cereal. O le mātou tala noanga na whai. O le vaiaso muli o le kuata mua o le aonga. So it was term 1, and we said, o le camp, e whai I le vaiaso lona lua o le malolonga le aonga, tuaanga le aonga. It was on the 2nd Wednesday of the holiday break. O te I le vili atu o maa ulu le tae au le aso lulu o le vaiaso mua o le holiday break. Mawhai atu. O le mate I le whalesa, o le wa mai le kōpai ma le cereal, e whai le breakfast na le camp. O whapea, han, o whai me ya Max, han, o nei fo I le camp o le vaisfo. She said, o le vaisfo. Malo whai mai ya Therisa le telefoni. Whamale atu Auntie, mantua foi, o le vaiaso fo, o le vaiaso lona lua le camp le o nei. Ai whai mai Auntie, oi, whapea o nei le tātou camp. O whailo ya Therisa. Sila ina lua o maila mo moli mai irko pa ya ua. But o le tala la Therisa na tali mai. She said, le aila, le la mato e homan mako pa. O le loma kua, pe kau komi fo ia mi o loma kua isi kaimi. O aka kuala ya Therisa speaker phone e lenga makal ngoi le telefoni. Ala aka mai fo I master no maulu I tua. O nai commercial na silo matua e whai maus. I remember this other time I tono vasenga le na iai o na vasenga fatasi e maloto. And I went to the old lady after her first session o vasenga loto la vasenga o le 5 and 6 year old vaenga la Haiti. And I said, Auntie, na mai la vasenga. Whai mai tala Auntie. And because Auntie fo ia tau tala le ia whai mai. O fia po a se ngutu si tamai titi. Ono sa ia. Auntie, alu ina Manuia lau malanga. Tu umaya ul whana o se o po a se ngutu si tamai titi. Manuia lau malanga Auntie. Alofa ia wha Manuia le atu I lau whainga malanga. Nofo ai lalo whaapele whai se mole mau. Ai, pēno tau whaafonga mai, wa umo vaenga I tono e kale e sia, I ministry e kale si o ngā lua e lo matua. O au o la umoli mau, I te tono le CA. E peo, e la to la iti ana iti nā, mātou ia la iti, ai pe filo e alo matua. E pe filo e alene tina ia mātou la I te su engor si e tausanga uma. O te wa ai pe au o nei na whaitale o su enga. E nate e loa umatali a ole whaalave e tuwaila na tusi. Mai o se e te wa ai pea o se tina e fia e whaitaule fiong pa I ale atua. E
pei fo se whaamanuianga fo ia mātou nei laiti. I le wawa ai pēle nei tina a o whaalongolongo atu ai moli maule nei tae au. Se fulu lua tau sanga na whia ngai silo o matua le nei matau a veina o le ti ngau le mai. Ai i le mai nea ti ngā ai le i avea lea ma mea whaapea ona whaalawe la vea ai le nei tina le nau pea e sa ili ma whai tau le a fionga pa ia le atua. I o le vai tau le nei, o le taimi tono al nei le fu matana whai tau le o le sao ni uni fo i mosu engol si e o le nei tau sanga. Ia, o te iloa ana whaapea e soi fuasi lo matua. Ia filo ai fo ia mātou le. Ia ai, o se whaamanuianga, ia o le walu tina. Ia ale la mātou tau mawhai atu pia mal au la iti ia. Ia whaamalolo se tau mawhai atu fo i le waenga le onang. Ia e whai tau le fionga pa ia le atua. Ia al mol mauna le netae au o se tina e fia e whai tau le fionga pa ia le atua. Ia suafa Yesu. Ameni. Mai so patinavi ia le atua. Amen. Before I start, I just wanted to apologize again to my cousins for not making it out to the hospital to see Auntie. Even with my placements, o loo whaingata apea ia te au to make it to the wards and still processing my grief at the moment for Auntie Nani. So I couldn't make it out because it brought back too many memories. But today I just wanted to talk about how Auntie was a yes woman. She was a yes woman in our mawhutanga tina, and what I mean by a yes woman, she said yes to everything. A whaiaku sea singa, she said yes. A whaiaku la fonga, she said yes. E whai manatu umatina, and she'll just sit there as soon as mum says something, she says yes. And that was the type of mother my auntie was. E o mai ale te mile ta otolia te tonu whale mai. Ai olo o whai ai whanau, ma anko e whai mai peanga la fonga. She was just that type of person, and ele manao e pause me ia te ia. I had a couple of photos. I don't know if Timo's got them. Just showing what she was like. We even had, before COVID set in last year for the lockdown, we asked all the mothers to come together, and we went in to feed the homeless. And out of about 28 mothers, we had probably about 10. And she's one of the oldest in our group, and she showed up. Late at night, e whaile malulu, and she came with pillows for the homeless. And she was just she always made herself available. She never used her sickness as an excuse. And you know, tō tere tangata o lo malolosi, I fight excuses all the time. But not this woman. She was a yes woman. So I just wanted to bring that forward today as an encouragement for everyone. You know, be a yes person. Be like her. Make it easy. You know, and not only that, a yes, but she has, she can back it up. But you can't back it up. But this woman could. So thank you, Auntie, for serving in Gateway Church. It wasn't for us or for the Whaiwhiau and Whalekua, but you did it for God. So thank you so much, Auntie, to my cousins, my uncle. I love you guys so much. Ma aloha lava le tausi. You know, I know it was hard, but we know where she is right now. And so it's a happy day. I cry tears because that's just me, but let's all be happy and let's celebrate the amazing life she lived. Let's honor her today and be happy. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Yeah, lelei foi foi so kala nga sama ko ngalulu ele ko mikirsi ai. Yeah, e ngai kala mali se lo mokua. Ile tausanga lua fe male sur male iva. Sama ko ngalulu ele ko mikisi ai. Yeah, ila makanga la ka usanga nga fai tele kongo le kalesia la fai le 21-day fast, Daniel fast. Ka ko e kalesia sanga ai meats au veggies
La o fai mako fongo, ai fai mai o mako kalango mo fundraising arsi e. Ai fai mai lo markala lo makua. Keilo, ele leilo fai kekpua. Le rau kango fainga ko kekpua mo kako fundraising a go. O ia maangaya. Ai fai mai lo markala lo makua. Next week, le rau kango fainga kekpua. Ai kango e kofo pora ana go anti mangkua. Le o fai kako 21 day fast sanga ai mit. Fai mai sika le kala lo makua. O ia wole le sa oa. Ke ia vin mai lo makua le siwa aso. She goes, Daniel, ia oso mai lo lewa vela ke kua. Ia amang kur keminga wala fai le Daniel fast. Ia o mafafaulo. Ia o kauang kalifalu alo silo makua. Ia le ama sesoilo. Ia ngo afa ai or fale. Ia ma aifa akasi o fa fe kai ma o fa mangu alo e silo makua. Fa pe e ui wo kale fa longo ma sky i me le anga pongi ka ai kale silo fai. Ia fa kai ia mo ke kua. Ia e la lesi story foi in mako Sunday school, mako vasenga Sunday school sa fai onga isi lo makua. A makan mako vasenga fai mai ka lo makua ia o ka ko makaupu le ia o le fatu tua. A maka la story fai mai ka lo makua la ka ko va ai apero amo. Alu la story lo makua. Sorry, wo oso ya atamu ma Eva, wo oso ya Noa, ai umai fo mo kwa ai ngalo ama makau. Wa ngala lo sino mo ko le sikana ke ia fa o mo lo ngan ma ka ko vasenga. Yeah, I fafkaile li ngei tangata au auna. You know, we can learn a lot from Auntie Therisa, and so we are blessed. Paul writes to the church in Corinth. In 2 Corinthians chapter 5, and he says, I would rather be absent in the body and be present with the Lord. And so let's praise God this morning that Auntie Therisa, she's no longer with us. She's absent in the body, but she's present with the Lord. Manuia malanga, Auntie. Hi everyone. My name is Loto. O unga ngalulu fata simale tinaya Therisa ile mavasinga o Noa pena fa iloa atu e timo morise temi waloi. E lua tau sanga na mga lue ma Therisa ile vasinga leo Noa. I think nga kufa kasima o e timo kaze kukusa le mga yoi ma Therisa. Very slow. Ia, ole mama singa, ile kausanga mua nga whaia I whapea ia. E whaia ole singa le vaiasonge, e whaia oele ka kauwala aunga. So isila aso sa, ole vasinga, e whaasfu lima ia mi nguki ole vasinga. Ole whainga ole kauwala aunga, nga penga le lima makamiki. E umai whaalo o whaasfu lima mi nguki le whaila ole songa. Ia whakoa uma whaile kauwala aunga Therisa mole makamiki e lima. Ia Therisa, we're going to miss you. Thank you for always blessing me when you greet me in church and GIM kids as well. Manuia lo malanga I sofa Yesu. Amen. Praise the Lord. Ia nei umina wa ai e toi momoli atu le nganga whaftai lau sungo maulu ma lo whaalo. Ia ma le ngata fo inisi o toi utaia o si tonga inga. Ia alpa ia ma le marua inga le lua ona le avanoa mawalunga. Tu mai le avanoa e tatu te whaisau ninga e le aso. Sa muli muli nei o kilani o Therisa. Ia le fo i atu I New Plymouth pe o le whamoe moe. Ia ona whono whaen leo tu avanoa se mato e kālesia se e whai ala tō muri mau ia pe ua mātele fo ile. Maftanga tina ona o inai fia e tele Therisa I tono la tō maftanga. Ia e whaamalia tu fo inisi o muri mau walu ako I mangi advertisements in leitai au. Ia hallelujah. Ai whaaftai le avanoa mau alunga. Tu mai e tatu te whaisau ninga I nei tai au. Ia, e sa le mātango fia o tangata au auna I le tua. O le, ane vai aso ma vai sa o launga I se upu sa ta ua I se me whapea. Sau e mai lo le ato toa I le tua. Sau e mai le tama I mei titinga ia te oe. Ngai sau leo le tua nga ke wha atoa.
Last week I was preaching and I mentioned, the nothingness that we have. If we come to God with the little and nothingness that we have, we become something when we come to God. Avei tātou matitangata, ese atu mai le titi tātou te mana tu natu ai. Mai e whaatoa tātou ele atua, whaatalofa tu foile. Ele sunga whengainga ia tapu mat whaltua e Roxanne. Greetings to you, Pastor Tapu, and your beautiful lady Roxanne and the family this morning all the way from Cairns. They're here for our family wedding this week, but great opportunity to worship with you this morning. Whaatalofa tu tātou ainga. Whaatalofa tanga mesina wano pupu wa tātou te whalongolongo i le whionga le tua. Ia, o leo pufu le tua le tai, e te tau ala whai, ma whaopopo le mori maul ti nāmala na au nanga. E tō tele tangata i leo, te tele I te tonu e ka le sia. Tō tele tangata I whai manatu. In the church, there's so many people that say a lot, but they do little. Tele manatu ma leo te tele. Ai la iti la tonga yoi. Al tina lea, ma lea auna lea lea tua. E la ititi ana whamatalanga. Ai te lela na nga yoi. O aso la whapengei, I le tūlanga a whawhaiwhi au ia. O se oli sanga I le loto ma le anganga, pe I savano ta te whia se vaenga o se pulkalame. Langa pio maliuia e ta te fia ita. E maliuia le whamaia. Ia pauro. A uola o te iake riso, a o te olo manuia. Nai te loa I le so tanga o le so ifuanga le tangata, langa ele ngata I por kalame le atua. It's a pleasure and an honor to be involved in a funeral like this, knowing that as the Apostle Paul said, to live is in Christ and to die is gain. This is the true testimony of a real Christian who serves God and serves God well. So for any pastor, for any leader to be involved in a funeral like this, it's an honor. Because you know God's program and plan does not end here. Ele uma le polkarame le tua le oti o tangata. O uma le whailoa inga mai tātou. Ia ai ele uma I le polkarame le tua. E whewhe le tangata, e alanga whewhe le tangata. Langa ele o tā pena mo le tua, ma lesi vaenga le polkarame le tua. Mai tāra lesi ta maloa, poto lava lesi whaiaonga poto mai, a o le I e ola, ia e sauni mo e te oti, a ele tā pena e te oti, ele te taunga, ele te rema whaianga e ola whiawhia. If you don't learn to and be prepared to die, then you won't be able to live. A lot of us live, but they're not ready to die. Ko ke lo kako, o lai sai fua maora, ai whioki. E aranga whioki, langa e lo ka penga re o ranga I le tua, e mamao ma le tua. E tolu ngai meo te whietala noa, nei tai au yang kako wole, kako sauninga le whamantunga. Me mo mua te whietala noa, nei tai au. O le taimi o le tai au o le whamanatu. I want to speak about three short points this morning, and then we'll finish. We'll go to the communion. Point number one, it's a morning and a day to celebrate. O le ngai tina, o whalongolongo I lona soifua I le meanga whaasolo mai lana au unanga I le tua. E leo sangata whakaloku a ngafi. Wo fia tausanga o au auna ma tā pena, ma wawa aia tūranga I le tua, ma tau ma whai ialo ma whanau. E masangi mātou talatala noa ma tamama tina u whaku, tātou tufa pēle upu, tala noa pe alo ma whanau e ala la fionga le tua aisea, e mātutua e le tea e sei, le sa whai ma whanau le tea, le o mātutua e le tea ala fionga le tua aisea, ma le fionga le tua, e le foi fua ma ila na upu. Wherever our children go, wherever our families go, they will always remember the seed that has been planted. E mana tua pea, le upo le tua lau te toina, ma tu whaati o la tau loto. Amen. Vieleli al nei tai au, mumua. It's a morning to celebrate o le tai au o le whamanatu. Ai sea, o ke fia ra, we maina fionga le tua, mani salamo se lau suma le ono, whai upa suma lima ngai whamai. E fia le tua, I le oti o le tangata ami o tonu.
E fia le tu e loti o le tangata e a foile le ana mo fia ia tea. The Bible says in Psalms, it says, God rejoices in the death of his saints. Why? Because life does not end here. It's to the next stage, to the next season in your life. E oli mo fia le tua. Ele oti o tangata mi o tonu o tai au famalatu tatou famalatu a tonu e ia le alala mai si tatou tina matua e manatua au tupu ai. E pe ia o whanau e whainga tau whaatonu tonu ai whai au o solo leia. Ia le iumi o whaasolo ia pipi ia tu malesunga ia maulu le soifuanga o tina ia Therisa ia o whaatasia o ia alo ma whanau. Ai lai tu li loa, fau tua pea, tu li loa le alofo malanga leo le tua, a vea loa me tangata o talia Yesu, a vea maari me faola, ia i lo Yesu tonu o langa, a makalonga fesu ia ina lore o langa. Moli mawina lo fa mudianga le tua le soifuanga male o langa le tangata. E o mai lana nei tai au, tong ia tangata le fia i le tua. Ai lo tangata fo ile le fai o langa, ai o mai kai au, fa mai le upole. Ale fai au luma man fa ia ka ko faftai le tua walu ka ko sui por ile malo lang ile ai ka ko ke le ka fa ka ko wol malo le tua e mangingo le fionga le tua ko inga maliu le fia e fa manatu le tai e fa manatu le tina io le tatu fa alongoi o ke leva ia ngi ka o ke le fa longo ngi ka complaints e mea so se taimi I can tell there's a difference in her because she's sitting down quiet. I know there's something different about her. It must be the pain in her body. Hallelujah. Oka. O se maku wa moli mau matango fie. O se launga matango fie. Le ti ofa mai poto Solomona e sili le aso o te tangata. Ilo le aso ngafanga uma yai. So ifu o mai netina ele tumu fa pelfal ma ngafanga uma yai. Amen. Nga ona matua nga e mangisio ainga nga sia kui an do te lo tatu ni tai. I say it's a morning of celebration. If I'm not to ele uma ilfina ngalo le tua. Ele uma ilana tapenanga. Ia il nei tai. Maia upura apostolo Paulo. O fale tonu manatu e lua. Po te fia alu e whatasima Yesu. O le mesiri o ngare lei. Po o ngofo e whau kua pe i whanau ma tamu whaini matua inga. O le mesiri o ngā o ngā. A wairana maanga ia. Pe alu e whatasima Yesu. O le mesiri ngare lei. Po le ngofo pe le soifuanga nge le mesiri o ngā o ngā. O le tina. La walu me siri onga le lei. E sere manga ia. Ai, e whamali aku, ele available mele mo so se tangata. A le mele available mo le tangata ua whaola ina wa ia Yesu ilo langa, wa ilo ava mamata, wa ilo soifua maola, whaatua tua ilo natua. Ele ka whao ka mea ngai whewhele tangata e oti. Langa ele o malama le tu langa lea e alu le mele lei ai tu le mea nga ai fa mai e Paulo o fa le tonu manatu e lua po feo mea a walu ma te fa tasi me Yesu o le me siri onga le lei ai sa ko ua roka ko walu watu e ao o lona i fa ola le to e ai maseti nga i lona tino ma tu dal noa ma tamaya ma ulu ma fa lau. Fa koe tele o teimi tatu te talo mo lana wha marolonga. Amen. Eke loe. Langa o tātou i le soifuanga ma tātou manatu. E o tiro tangata wa uma me uma. O le aise koe wha uma me uma. Ai le ai. O le marolonga tātou te talo. Le tasi le marolonga le tangata. Mai mati ngā. Ai o le si vaenga o le pol karamea le atua. Tai au le wha manatu. Tātou fia mo oli. Sili le aso ngo soifu mai ai. E o tiei li tangata le aso ngo soifu mai. Longa dua. E whakanga lau kuivil. Nei tai au mai tangi.
Ai fia kangi, furi e kangi. If you want to cry, have a good cry. E o ia Yesu ia, tangi Yesu. Ai fisiri kele o menga fa ya onga sai sa moa. O rale fa upu piko ipupu ua e kongol kuspa ia. O lea, ua tangi Yesu. O e mantua laltusi. Iana sumaltasi fa ipatol sumalima mai. Ua tangi Yesu aisa. Tangi Yesu irunga le alofa. Kai mioloti, tai miol maliu. O le ponga kako. Kau kei loa whakangisi. Ai se ia le tātou te wala au iai. Se le tātou te tangi iai. E ngā ua mai la salo kongo le fiongo pa ia le atua. O atu mia, le whiau o na tua whawhine o mareta, o le ainga e wō le lei mai Yesu. O e wō le lei mai Yesu ngi kai ho. Whiau atu, e sau Yesu, o umang whaini maliu. Ai na lātou wala au, matangi a Yesu. E i fwoi teimi whapea ngei kako ki whapea, aisea. Family this morning, sunga ma ulu man tātou a inga pele le nei tai hao no whaalo. Tātou te le tu whesiri le tua. E maua lunga por kalamea le tua, e le tu tusa ma tātou fuafong. E ofo ia Yesu ia, ngā whesiri fo e Yesu ia le tua. I ngā utau Yesu i lunga o le sātauro, tal tonu o langona o lona ti ngā whale tangata ma Yesu, loa tu wae, e le iwala au le Yesu, loa tamae. Ngā wala au loa tu wae, ai se awe tu la fo ina mai ia, unga whesiri fo Yesu ia. O e whesiri le tua ni tai. Tanga lo ola whanau noa, ni tai. Tanga ngai whanau noa, it's good to grieve. Tangi Yesu pe fo ona iai. Vi ele li. Praise the Lord. El cara lis ka kanga o ke mfapengi. O uia o ke mfapengi nga lo vivi ia. Ma lo vivi ia mo vivi. Le leilu vivi. Ai mana o mia fo ilo tangi. When you cry, it's healthy to mourn. E ta ua fo ile tangi. Ai wai e a fo a ele tangi e re ato toa le whamarolonga ia te tātou. If you don't cry, if you don't mourn, the healing won't be complete. Ma ngai upo Paulo e kale ia Roma, suma lua whaipo suma lima mai, e o tau oli whatasi mai o oli. E o tau tangi whatasi mai o whatangisi. Ma ngai el kang, ke mi whapengei. When you want to cry, when you want to mourn, have a good cry. It's a time of grieving. I say, mo tu sia le maftanga. A le tai hao fo i o le whamanatu. Oka. Le nei tangata malana au nanga i le atua. Te ali tonu maua lunga le vi inga o le atua. A fionga le atua, e leo se amatanga, e leo le amatanga, a o le ngā taanga. O le teimi e umai le soifu o le tangata malana sa valinga, o feo i eilau sa valinga. Tātou te tala noa se o kako o langa sa kako mai oka se whaele kongu. Ale me tāua, o whea i ue lo soifuanga. E i uifo o lua mawhana, lua maftanga ma le tua, o e whatua tua i le tua, o e whamua le tua. Pe o whai ale me tātou te loto iai. E mua, ma ngai o le taia o le whamanatu, it's a morning of celebration. Whai mori mau mātanga o fie, o ka le ma ngai o mori mau nei taia. Whamanatu mai o ka le nei tina, ke le i whaalongo o i songa leo kele. Le ufa alongo so se me fai a fa ko fai mel kasi a mai le lua ai se a tuli loa fa monianga le tua fai me le le tua e mi sirva ai tangata il tero taimi ara si lo fia le tua ia Manuia me umo o ta pena mai ia mawalunga vi ingo le tua. Praise the Lord. Tangalo fa lo lo ni tayo me mulmuli. It's a time of rejoicing also. Tanga fo i kai onge, le kako fia whaatasi i le malo. Mai upua, Paulo le kalesia i kaletia, o whaasatoroina whaatasi ma ua makariso. O te le toi ola, ua o kariso lo ola i tonu i a teau. O le ola fo i lo ola i ne le tino. O te ola i lava i le whaatua tua i le alo le tua. O le na alofa mai i a teau. Le fo i na mai e ia, e whai mo usui. Ke longa whai upu a koanga. Ngai wha matala mai le tangata na whaasa te roina. Whaatasi ma ua ma ke riso.
whatetau mo tangata e loa salamo. We were crucified with Jesus. It talks about the person that has repented in their ways and their daily walk. They've turned to Jesus. Liliuia Yesu. Whamanuia haile o le tua ia tia whamai o le toi ola ua kariso lo ola I te tonu ia tia. Fo ina mai e ia le alo e whai masui ia ti tatou. Siri ia te oe ni te au e ka penga I se aso whapengi. Nanga le ola le tangata e o le taime e umai le ola le tangata e alo le matua e alo le titi. Au e ka penga. Whamaia Paulo I Filipi mo whai po ono whai wa o mauti noa lava le nei mea. O ia na amataina le ngaluenga le lei te tonu ia te utau. E wha ato toa ina fo ia he o I le aso Keriso. Le asa me le lei ngau whaia le tua ia te oe. Tā pena ia ato o toa lau tā penanga. He o I le aso e o mai ele wala aua le tua ia te oe. Alo e sauni lua te whailoa I maroa li. O le neitina o se wha manuianga. Wha aftai fo ilana au aunanga, wha aftai maa uru le au aunanga I tu tonu. O le ngaluenga le tua. Mori mau ngaluenga. Ia, mai le awhionga le tua e muli mai angaluenga ia te ia. Se I titi, se mea nei loa ia, sona malosi. E seku mai ia e sau e peo ata ia nga whaari e landa lunga I, sa mato iai le ponga. Ki ngā le malu lu o le pō ai ngā whail whiwhilinga ati nā. O le lako ministry le pō ngā e o serve e tangata homeless oka. E malu lu e kai vai le fia o tangata. Tangata lai mo moe solo shopping center sa makoku le pō ngā. E kufaku ka le ipu kofe. Ma singa sanguisi. Ma singa fasikeke. Ma singa me ai moli atu tangata. Ai vai le fia o tangata whamanguia ai. Toa ngā tangata la. Fia e au ona so o se ava noa. E ui lava e leo ato atua le malos. Ia e so o se avanua. Whaia mea uma e maua lunga aile vi inga o le atua. Nei tai au. E ala nga mātanga o fiere. Upo Solomona. Siri le aso e oti eil tangata le aso. Le whana wai. O ngā le tāpenanga le atua. E whamanuia e nei tina. Ona ia wawe. Ese mai sai lunga tino. Ule toi la ngona se ti ngā ilona tino. Ai sa uni ia e whailoa I malona li. Whaamnuia I le tua ia te ia. Toi tu lai mai o tangata fau le tino, fau me uma. Whaamnuia I le tua ia te ia. Whamailo la whionga le tua o le tina le taia. O lo moe ia. E le oti o lo moe. Tangata e toi sea whapenei. Manga ele toi sea lai moe. Tangata whatua tua. O tangata e whamua le tua. Tangata e au ona I le tua ma le loto atoa. Tangata e vi ia le tua e me umana te whaia. E me whaia e ia. Na whaia upua Paulo lenga whai mai ai. O lo uola o ia Keriso. O lo oti. O lo o manuia le. Ia, whamanuia le tua le dato ai ngal nei tai au. Toi whamanatu mai foi. Mai upu ia Solomona I lalo whai upu ngai. Le tusi ngā whailaunga. Lalo I whunga whamai siri lo walu I le aso le il whale le il whano noa. Lo le alu whale fwoi le leke le eme ai. Whai ia, tau sa minga. Alu le aso le il menga il whangongoa. Peila le nei taia. Wai a tatu mau whanka ko whangongoa la e whawai. Siri le alu menga il whano noa. Wai e mana tua I a tangata. O le unga umale o tangata uma. E mana tua. Po le alo fefe le oki. Po le al tatu le maku le oki. Tātou te o uma I alfasiri, o e tā pena mo nei aso whapene. Bo ye Yesu I lau savalinga. Hallelujah. O le soi fuanga mal tātou o langa leo ye. Wow. So many changes. Vai le soi fuanga. Lo le West Coast lenga flooded last week. Whamai wa limas fuluman tupu tausanga. Kwa ha ole singa kafe fa peo se vai ai oso mal kafe nga mai ole rainfall in 1 year. They got the rainfall for 1 year in 6 hours. O ngoi ku la ele yo o ese ke mi mo fa pe.
Whasolonga soi fuanga leo iai le nau ta ua foi liste milian kupu Lord South Island. It's no lesi tu. Ai kupu le afi lesi tu o le South Island. E ve vera lesi ku, as no lesi tu. E se ese o soi fuanga. Ese tu langa leo iai, ese taperanga, ese vavainga iai. Ai le aia se me sili, ma lo iloa, le aso whapenei, o le sa vali o le tangata, salamo, o toe va ai i le tua. Lana sa valinga e iai e su le sa valinga le tangata. Tātou te ola manu malo ai. Elo ofisili a ke oi, o e ola manu malo nei taia. Po le ale te leo au tā vale, po le ale te leo au tupe, po le ale te leo au tā mao a inga, a o le teimi o le maliu. Tau te oa ngā o tātou. E ke ua maua lunga se mea i o manatu se me tātou te maua, le lei tāpenganga i launga luenga, i a Manuia lo ainga. Le lei tāpenanga o lau whanganau, i a Manuia la toa onga. Lei tāpenanga i me uma tono o tātou e kālesia, i a Manuia me uma ai, at the end of the day. I a mawhana le lua mawhtanga, i a iai e sui lau sāwaringa. La ngā o le teimi o lau e le tua e tū me uma. Ai kako atu tātou te talitali, lumo le no fuali i o le whamasina. O ia, nā te whamasino i anti tātou. Tā pena oi o le tangata Manuia, mō le tua malone whenanga. Lo nei tai ao, lo sunga mā ulu o le whamoe moe, si tau a inga lua mō le tā pena atu i New Plymouth. Ia, whatau nuku e le tua Manuia. O ngei anga o whakua le tina o sauan matawale, kei loa. E se alka penganga mo le aso Therisa. O le whaia kua o le mea, oso mai le mea whasalavei. Whaia kua le mea, oso mai le mea whasalavei. O whaku ai aua ngei mafuli mawanga i tātou manatu ma tātou mawauwhau. Langa i leo fia ki a Apollo i le mea lea. Ai fia le atua il maliu o le tangata. A mio atua tangata, ai mio tonu. Tangata salamol, tangata whātua tua, tangata whaoreina. E fia iai le atua. Ai amaka ku vai. Ia, dela fia kula ukara. O le masangi elka koe kālesia, a uma whaise i puki. Ia, ai o fia ku le mako kalanguanga, le o le whaise kako i puki. E le nganga uma, malanga ro i lo e moli tinu maliu. Ia, makako kalanguanga ko istoi ina mauru. Ia whamai, e le FFF maoli pa wakul kingo maliu o ngaka le po. Al paun me e whakanga maoli o le wakul le ao. E rongo inga la ele mwhainga watu ngei pia umata tsauninga awa ao o tu le loa po i ele mwhainga hawe kongo marai le watu ele tino maliu le tina i a o mai lea la o mai ia o reiska koe puki o sau ngei o sau e maasangi me whapengei tuno tato e kālesia se lau pasange me oma au sau o le ola isi waia koe kasui isi waia o le ola lesi screen o fakultina. Se ngare whaala lave ki Apollo. Sa tania o e whalongolongo mai ngi kai au. Ngau ke longa ngā ke whalongolongo mai. Se alu i e whafo man maa whala. E rei mangi au mea ke whala lave i kongu i mea whanau le tua. I le swafo Yesu alu whafo. Satan, you have no place in this holy sanctuary, in the place of God. E ki aku le TV anga po, ai whamai, whae tete tangata lai no i New Plymouth. Ai whalonga ko kau mai alu e sue peke mai le virus. Ai o sue aku ingisi wastewater sa la ko, sue aku whamai o moa ingisi vaenga ole. Ai le sa ungi malanga i lo mo le whamoe moe le tina. O whakul tina, soli, le akal ki a Apollo e whara velave kele. Ai tali tonua. E saunia e le tua me uma. Mo le aso le tātou tina i se lau pa se nge me Ko aku fo po fai whenga lotu mal sunga ma ulu mal. Se la tua inga po matu taltano. Se e a fio me lo le tua i longa mamalu. Se okay ya me uma. E okay ya me uma se lau pa senge ke langonga le mamalu le tua. E pe a le alu le ako fa for vai sa kangi pe fa. E le mamalu le tua le tai au. O le mamalu le tua. Tātou te me whaia me oma e mau alunga i sona vinga. I nei la tai au, e tātou te le i o tātou sauninga on whamantunga. E ai le slide show le o saunia le tai au.
Ia se tanga e fa tanga masi no minguke. We have a slideshow this morning that's been prepared for Therisa. Yeah, tuna atu tato media zunga timo fa mole. Whaftai lo nā lofa o lo malutia lo tātou wola e ui lava ina pesi le wha mai. Ia e whaftai o lo malutia le le e o lo tātou wola ia ao lofa o lo tātou matai le langi. Ia maua e o tau se aso fia fia. Ia wha manuia tele le atua ia te o tau. Ia avea foi ma poutu toa malo losi. E wale lango sua i le au auna a le atua tātou maua se a inga fia fia. Ngā lulu e whaatasi le loto e tasi. E maua lunga ele vi inga o le atua. Ia wha manuia le atua ia te utau ta maa umalawa o le tasi o tātou a inga. E maise le au na le atua ia ma le sunga ia tangaloa. Ia wha manuia mai le atua nei yaso lo suafa Yesu.
Therisa o se toa I tono o ngaluanga le tua. Tono fo ia o la tula I mai nisi toa e sili atu. Nisi mea le lei wa o wina mai le niti nā I la o aunanga. A o tau tua I tono o ngaluanga le tua. I tau sanga I tele. Ma ua lunga se vi ingo le tua. Fa Manuia tele ai le tua. Ia o le loto al ngilo matua o se ana whanau. Ia ma se fu sunga ia ma ulu. Ia loto tele. E inisi me mwhainga tātou whapeifo, ia inisi tātou fuanga o lo tā pena atu ei, mai maupena i eile tina, ia ai wa malo lo mai ia, I ona tinga, ai tā pena pēla soi fuanga ia tātou te iai. E le se la fionga le tua, ia tātou o le no fuanga mau iai o ia, tātou te mafuta I le malo le tua, I lona taimi e, whatau nuina I le finanga lo le tua, mo I tātou, e mo le wanoa tātou te toe whailoa ia I le malo le tua. Manuia mai le tua nei tai au ona o le swafa pele Yesu. Amen. E wala wina le tātou au whingaluenga whamul mole. So mai tātou te ngā lulua mal sauninga le whamantunga le nei tai au. Whamantunga muli muli lea tātou te whaia le nei tai au o tātou o wai mal tātou tina. E whaamai au tuai lea mal tātou sauninga le nei tai au vi ia leli. Tātou sauni sauninga on whamantunga le nei tai au. Whamanatu e le tongiola o umana saunia le tātou o lei. E hala e lona maliu, vi ia le lei. E le toi e sisi taulanga e toi whaia. Umana tā pena e le tua le taulanga mo I tātou whale tonu manga sala. O le tangata nau nau e whaamamaina ma whaamangalo ina ia o uma o na saunia le avanoa e le tua. Nei tai ao ia o la tātou sauni. Whātua tua iai. Maala tunatu le lofa ma le anga leo le tua me o saunia e le tua mo tātou. Tunatu la sunga le malu whawal mole te talo e whaapa ia I la reto. Ia alo sunga BJ. Talo e whaapa ia mai le wina le nei tai au. Tātou talo. Hallelujah. O mātou sauni tuwhaina masoa I kare awe tō Ia o le whākusa o tino le whāmomo ina. O le mātou I whānau I sa. Yes. O le tauranga o le tō yona nei sauni le awe o whānawa au I Therisa. O mātou I talo e nei tai au se I alofa whāmaia whāmania I le awe. A mātou ai le li o ai sau. Wawolo tino I mai. Mātou talo I lau whamalo. Hallelujah. Mātou talo le li o ai foi o maua. Whanolo anga le li mātou talo. Lo tino lama le li. A wala I lau whamatu nana o mātou. Mātou talo whaia whamania. Whamania I mātou uma. Le atania. Hallelujah. Amen. Kawara tōra mātou tōra. Le waina o le whai ma whatusa o le toto pati o le walpelusi Therisa. E ipo le tēnei ni pōro mātou tōra. Hallelujah. Toto o le alo pelo Yesu Therisa. Whamanini. Le maua I mātou le ola whamai. Mama ngalo yo mātou whale tonga.
e lofa mai whakwa ia le wenio i nei tai aro mātou tama. Ia mātou whaktu tua mātou tato. Moa e mātou le ola whaamana. Hallelujah. O Yesu. Amen. O moana whaia Yesu le whaftai ue tango la reto o ia tofi tofi. Malana whetalainga i o tau whaia ma whaamtunga i atau. Ni tai ao tātou sauli te lia. Nona whenanga alo tātou te moa le malolonga moni mai a te ia. Teinane fo i le ipu le whenga inga fōu ilo na toto. Tātou sauli te lia ma whaamanatu le nei tai ao. Te lia ma le nganga whaftai, lou whaatotua i a te ia. O ia he moa i le malolonga tātou te manao mia. E la vanisi o le nātou e kālesia o lo whaatau to lia fo i whanmai. Nisi fo i o whanau, ma le tuane lau te talo le tai ao. Na whine a kuini, i ia le li i le lofa malanga leo le tua. Whao wina o lana whamalolonga. E ili te me oma le malosi, ma le sila fia le fo mai. Tā leni inga fo ina ele atua. Ai sila fia ele atua me oma ma lana whamalolonga. Ma le tua pela fine ya Catherine i whamai ni tai ao la fine o solo solo lei mo o Manuia. Lona ngase o solo solo ina hio lei le tua. Whamalolonga mana le tua manisi o le tātou ainga. O lo mana mia le whamalolonga le tai ao. Tai nane foi. E nganga whamaise sunga hea ma ulu pa ia malu tātou ainga na lua e maise no fo alo le tai ao. So swani pela nganga o le tua whamawhana. Mai lava Yesu, mo ia e whaano noa. Tangata whaano noa, tangata whaatua tua, ma tangata fie eleri. E wha mawhana ina lava o ia, vi eleri. Oh,
Praise the Lord. O yo ao ni tai ao le fatu solitino ma le toto na to li fa. You have a right to partake this morning. Because He's your Lord, He's your Savior. And there's no boundary, there's no limitations to His grace. He died simply to give you and I a second chance. Awe umiel ni tayao le fatu solo ntino malon toto. Le ala leo le maliu o le alo le tua. Fina ngalo le tua e mena umiel tangata le avanoa. Ta se ta fale tonu. A esel manai o le ungol tangata. Ai uiona ao beona tatu whaalongo o ile reitina au ouna ma le loto fia fia. Tali tonu ili whaingo fia la na sawalinga i te usanga o mawai. Sa iai whaingata iai whawhita auri au le ungo la o nanga le tangata. Ao le tua o maua lunga se vi inga o le tua ila na o nanga. Whamaruia le tua ia te oil nei tai au. If you have a prayer request this morning, believe in that emblem in that cup this morning. The name of Jesus. Tali tonu iai. Sahune talia nei tai au. A umo le tātou talia. Watu leo sau whaaftai le tua. When you finish receiving this morning, give Him a word of thanks. Whaaftai le tua. So se mea tu atu le nganga le tua ia te oe. Give Him thanks this morning. La tātou talia e le swafo le tua le tamā. Le tua le alo, le tua le nganga pa ia. Tātou talia. Tima o watu le talo le kalesia. E pe ausu me le tātou pese fo le love grew where the blood fell. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Flowers of hope spring up from misery.
But what the world could not see was when they nailed him to that tree. There he broke the chains of sin and set them free. Hallelujah, hallelujah. Mātou pe pese, le nei tae ao, ma le loto, ma le anganga maurano. Whaftai ta mai lo lofa, ma lo uanga le lei, o le maua lunga le, ma le tumutumunga le, o le alofa tunoa. O le whaatinoina le, o le maliu o lo walo pele tōtasi. O rao lo sila e le tangata, le pale li o mea uma na e whaia. Whaftaita mai lo tua wanoa. Mātou toi mawai le whama maina ma le whamangaroina. Mātou o tangata whafoina mo oe mano mano. Whaftai le tua ua whamangaroina o mātou whale tonu uma. O na o rea maliu. Tu maupea ia te oe lo lava vi inga e whawawau. Ala ni tai au ta mai o ina taulanga mas furua i lau e kālesia. Whamarmore whaapa ia, whamanuia. O le vi inga e fo ia te oiono lo swafa isu. Amene, amene. Tātou walala mai lalo. Whaftai, ia. Tātou marauina mai o tātou ipu. Taulanga le tai au. Tātou team, ia. So start the best. Mai longi.
In this house we've built of make-believe, loved ones gone long before. Seems it's time to leave, and we learn how to breathe, to forgive and receive, to receive, then live in that sea. On that day we will see. Holy, holy, holy.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, what a glorious glory. Hallelujah, glorious day. Shake somebody's hand this morning. You may be seated. Thank you. Thank you, team. Are we nearly? Yeah. Ia vi ia le atua le nei tae au. Ale mai a tatou sauninga i tāua foi ana. Nā watu sina moli mau. Le awhionga i atoa. Ina ua whaatasi mai le tina nei i le mawhitanga i mātou e kalesia. Ula na tala mua ia te hao. Whailua mai ia te hao. Le whai a ia māau. Tono le kalesia. Ia te au se whiwhianga ia te au. Pea au mafuta mo o iloa o tau a inga. Au te iloa lai te tono le whaoratanga. A wafo i a whaamaoni i a la se iau oile. I le whaavavau po le taimi a whio mai e Yesu. Po le taimi fo i lewa wala awina ai. Le tinai a Therisa. Mea tāua nā ia te au. O le pi mau i le atua.
Pe ia le tele o moli mau o tina o le matau e kalesia. O si tina e le tele nianga whamatalanga. Ai o lana ngā ioi, malana whaatino, wala vale na. Tate I loa ai, lona nau nau, lona fie nau. Ina ia manuia, ai mai se lava, ia whaamua mua le atua, e leo langa. Peifo ona whamatala te fo e le matou sui, a peresitene o le mafutanga tina. O te leo taimi, e whaapeana o whaatonu iai, e le vao ia ma le tama. Wa te loa le sunga ia maulu, o si tangata fo I ese le anga malu, alofa. Ia, ai, tonua ona o le tortu o le vainga lea mai sa pali, a inga pali tai malangi. Ia le sa oele, le tortu lea e pe e kau ososo ai lunga li eisi taimi. Ai te tau waina nai loa e ia, o na tū le tūlanga, e tū a le tina e whau tū e tū o tama. O te whaafitai la, ana sata lia e ia. Taimia o mai, e tere nao mai le whanau, ai mese fo le sunga ia maa ulu ia te au. Whailoa mai, te tau na whailo na ta o tonga. Ai e tū maulo na whatua tua I le atua, whai mai le ai wa ave ese, wa malo lo, wa umana wha malo loa o le atua. Ia ai pangale e tala noa mai ia le whanau, wha mai e whai atua ia le fō mai, ia ai whinau lava. O no tala noa le ia te ia. E ala mai le wha malo longa le atua, ia ao fō mai, ai me se fo I o vaila au, mea umalava, e ala mai ele wha malo longa le atua, ona foi, pe ona tā ua le tamafa le anganga le nei tā e au. O I lātou nei ua wha mea alofa ina, po ua wha atale nia, a wā, le soifua malo lo ino I tātou. O te whaftai satalia ele tina, na mato ia I lea ele taimina whaielona ta o tonga. O te whaftai le nei tina, ona olona loto finau, I le fina ngalo le atua. Olona loto finau foi. Ina ia, mana malo ina, loto manganga o lana whanau. Ia whaapena tutu mau le whaalotanga le atua. I le neta e au, e malingi loi mata, ona le la mo tisia le mafutanga I le tino. A o le anganga ia, wa o mauti noa, ma o talitonu. Wa iai o ia, a ao le atua. Le whanau le neita e ao. Natu. Matthew. Nancy and Simon. Peo no tala noa atu ia o tau le whanau, te lo taimi. Man ongo o le tau tina. E tau au auna I le atua, whaanga le tau wola, mo le atua. Te leo taimi tau te lei loa, a o le tau ta mama le tau tina, e tuli vahe mo o tau. I se a, ia o tau manuia, ia o tau maua fo I le ola e whaavau, o umana saunia I le atu. O le ala wa alu tau tina, a le tau te mafuta pia, o le ala o whaawa wina, e ngā rewe ngā tau tina, e le tu ua lava le o te mali whaatonu, ina ia whaapea, tātou tau nuu I le aso, pe a wala wina I tātou, pe a fio mai fo Yesu, I le aso. A ulu, maulalo e te oe, a Yesu me o se ai. Ia to o haare lua mafutanga. Whamalmole whamangaro. Po le hafo
se mea o se fo I tatou a. O le atua. I sila fia. Mai le langi. O tatou loto. Le tina matua fo o tatou. Ma futai le nei tae au. Whapean whapopo e le atua. Nisi tau sanga stele. Mo loso I fua. A wā. Sosoani le le whanau. A Therisa. A maa ulu. O lo whapean. Tatou ma futai le nei vaitau. Lo ainga. Tina. Whaftai lo whaiuso. Le wa e maua mai lo tina ai. O lo uso. Matua. Ai le lockdown inga. Ia Australia. Le wa e tuli mai ia. Ona lea. O lo whaiuso. Whaftai ate oe tina. E whapena fo ile ainga atoa. Ia iwa. Tanuanu po I tanuanu. Whaftai lava. Whamalo whai ainga le lei. Whamalo fo I le tautua I le atua malo na finangalo. Io le nei tae au. Te maan whai u ia. Sau tino ga le tae au. I se pese te wala awina lau whana uma. Whamal mole. Yolanda. Io le awainga le ilunga whaili. Daniel. Tile. Margaret. Te Wheeler. You can stay there, team. O kofu lo whanga. Ngofu kumailunga inga. Usu tatou pese. Tatou te whaamawaya I le tina ia Therisa. Pese fo ila ia. Through the years, God has brought us this far. So mai I. So mai I. Family mon. So mai I. Mai I. Mai. Anna. Mai. Come on. Through the years. Ieleli. Tātou o mai whai wino tātou mawhitanga ni tai au. Sauni atu toe, moni atu lono tino maliu ni tai au. O sina wano pupu wale mo tātou ainga tātou te whamawai a Therisa, msara toe teimi nei tātou te
mafuta I ono ta pena tu lele mole famoi moi le aso ataiao ai se foi ngase o ia ma le mesa il fan mai fai Therisa le me ofo sa o vai tino a u il fan mai langa sa mato iai mal sunga ya maulu mal fa nau ai sau fo mai fa no fo lo mato fa mai wa tingaina ia o tau le mawhai ona tau tala o ngā ua swollen langa whai ai. Her brain was swollen and there's a center part that has moved o ngā ioi whapele o ngā tutonu. Ia o longa whai ai se tu lou, ia ua fula le si tu, whamai le maltala le fō mai. Te mingei o le tu wanga vale a toa o stroke o le tu mawhai o ngā ioi. Ia o ngā luta lofo o ta lofa ia te ia arai e set potu rai mau te tala noai. O maloa whain mātou talo mātou wha mawai mātou mai ai laso ngā soa e mātou atu. Sa vale tonu le potu ai raita oto ia i malaso ngā maulu an me mo mua anga whai e. Therisa o kanga walu walu wha pelonga mata e ronga lima anga vale. Ai langa wha mai tala al fo mai. O stroke a koha le left e le to e langona sa mea. Ke loanga e alu le malama ma le sila fia ma le poto le fo mai. Ai ngā o le atua ngā ke whasuia inga mea uma. O whaku ei, o lo ku ngā wha mai ngā ustoku le langona se mea mai. A le langonga uma mea uma le ku le hima se mea whaere tonu ai panga lea. Tali tonu o lona tino ona o le mai. He tātou te le whailoto o le whamarolonga le atua. So se mea. Ave pele mua ma le vi inga i le tātou atua, so i fua le atua manu malo. Manuia mai le atua nei tai ao le tātou maftanga. Al teimi nei tu atu le avanoa, nisi o tātou a inga mai whamawai le tātou tim. Ia, kai ma ke usuru o pesinga na koe usu, ngā so solo mai le tātou a inga whamabole. Ia, a umaloa, ia le toi mole o ture alono tino ma liu nei tai ao. Via le li. Ke mai nuai. So says tatu tulai mal ni tayao relax ia fatalo falis tanga te yo tafa. By the way, if you're visiting this morning, next week 9 a.m. we go back to our English service. At 9 a.m. 10:30 is our Samoan service. So if you're visiting wherever you are, if you're watching our live stream this morning, you're more than welcome to join us. And next week onwards, in the name of Jesus, amen. Entrance to the city of jaspers and bright golden avenue. As you solo mai da tua inga e te umisi mi a moloa ia mole tore ala no tino maliu nei tai ao. Just how you made it through. Look for me, for I will be there too. I realize when you arrive, there'll be so much to do. After you've been there 10,000 years, a million, maybe two. Just look for me, for I will be
face the mountain that I've never faced before. That's why I'm calling on you, Lord. I know it's been a while, and Lord, please hear my prayer. I need your light I've never had before. Sometimes it takes a mountain. Sometimes the trouble seems. Sometimes it takes a desert to get a hold of me. Your love is so much stronger than whatever troubles me.
give me Jesus, a thought I could control. Whatever life would throw my way. But this I will admit has brought me to my knees. I'm here to Lord, and I'm not ashamed to say. Sometimes it takes a mountain. Sometimes a troubled sea. Sometimes it takes a desert to get a hold of me. Your love is so much stronger than whatever troubles me. Sometimes it takes a mountain to trust you and believe. Sometimes it takes a mountain to trust you and